Leta ya Congo iratsimbaraye ku gitutu cyo kuganira na M23 nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa. Mwaramutse neza bakunzi bacu, uyu niwo mwanya tugiye kubagezaho inkuru ishyushye iri gucacara hano muri leta ya Congo no mu burasirazuba bw'iki gihugu. Leta ya Congo ikomeje gutsimbarara ku gitutu cyo kuganira na M23. Iyi leta ya Congo rero nk'uko bivugwa imaze kwanga gukomeza gukorana ibiganiro n'uyu mutwe wa M23 uri hano mu burasirazuba bwa Congo. Mu gihe igitutu gikomeza kwiyongera, leta ya Congo ikomeje guhagarara ku cyemezo cyayo cyo kutagirana ibiganiro bitaziguye n'umutwe wa M23 umaze gufata ibice bitandukanye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Mu cyumweru gishize, leta y'Ubwongereza yongereye mu basaba ko uyu mutwe ushyirwa mu biganiro mu gufasha kubona igisubizo cya politiki kuri iyi ntambara. Ariko mu kiganiro na BBC, Judith Suminwa Turuka, Minisitiri w'Intebe wa leta ya Congo, yavuze ko leta ye ishaka kuganira n'u Rwanda ishinja gufasha M23. Abantu bagera ku 8,500 barishwe kuva imirwano yakomera guhera muri Mutarama nk'uko abategetsi ba leta ya Congo babivuga. Ababarirwa mu bihumbi amagana bahunze ingo zabo kubera iyi mirwano. Inzobere za ONU zibona ko u Rwanda rufitemo uruhare. Ukuri kuriho ni uko wateye leta ya Congo ari u Rwanda, niko Sumirwa avuga. Asubiramo raporo y'inzobere za ONU y'umwaka ushize ivuga ko abasirikare hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 b'u Rwanda binjiye muri leta ya Congo gufasha M23. U Rwanda rwakomeje guhakana gutera Congo ruvuga ko rwafashe ingamba zo kurinda imbibi zarwo. Ibiganiro by'amahoro by'i Rwanda byarangiye mu Ukuboza ntacyo bigezeho nyuma y'uko u Rwanda rukomeje gusaba ko leta ya Congo y'i Kinshasa iganira na M23. Binaniranye, uyu mutwe watangiye kwigira imbere vuba ufata imijyi wa Goma na Bukavu muri Mutarama na Gashyantare. Mu nama yahuje imiryango y'ibihugu bya EAC na SADC mu kwezi gushize, abakuru b'ibihugu basabye agahenge kuva kw'ingabo z'amahanga zitatumiwe ku butaka bwa Congo, banasaba ibiganiro bitaziguye hagati y'abatari leta harimo M23. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda abajijwe na CNN niba ingabo z'u Rwanda ziri muri leta ya Congo zarasubije ati simbizi. Intambara muri leta ya Congo yatumye muri iki gihe u Rwanda kenshi rubonwa nk'inshuti y'ibihugu by'uburengerazuba rutakaza vuba uko gushyikirwa. Igitutu gikomeje kwiyongera basaba abategetsi barwo kuvana ingabo zarwo muri leta ya Congo. Sumirwa ati ariko ntabyo barakora. Uyu yishimira ibihano bya Amerika byafatiwe Minisitiri James Kabarebe w'u Rwanda, avuga ko bizafasha gushyira igitutu ku bushotoranyi. U Rwanda ariko rwaramaganye ibyo bihano ruvuga ko bidafite inshingano kandi ntacyo bifasha mu gukemura ibibazo. Ubumwe bw'Uburayi bwasubitse ubufatanye mu bya gisirikare kandi bushyira mu gusubiramo amasezerano y'ubufatanye n'u Rwanda ku bikoresho by'ibanze n'amabuye y'agaciro. Sumirwa none yishimira ibyo byemezo by'ubumwe bw'Uburayi, avuga ko gusahura umutungo kamere ari imwe mu mpamvu y'iyi ntambara. Leta ya Congo ishinja u Rwanda gucukura bitemewe ibirombe by'amabuye y'agaciro byayo burasirazuba, ibyo u Rwanda ruhakana. Mu cyumweru gishize, Ubwongereza bwatangaje ko buzahagarika inkunga ku Rwanda uretse igenewe amatsinda akennye cyane, mu gihe iki gihugu kitavanye ingabo zacyo muri leta ya Congo kandi n'agahenge kakagerwaho. U Rwanda ruvuga ko ibihano byatangajwe n'Ubwongereza nta kintu bifasha leta ya Congo cyangwa ngo bifashe mu kugera ku gisubizo kirambye cya politike kuri aya makimbirane. Ubwongereza kandi bwasabye leta ya Kinshasa
kuganira n'umutwe wa M23 nubwo Kinshasa nayo ubusabe bwose bwo kuganira na M23. Minisitiri w'Intebe wa Leta ya Kongo nawe avuga ko u Rwanda rurimo kwirengagiza ubusabe bwose bwo gukura ingabo zarwo muri Leta ya Kongo. Ati none ninde urimo kubangamira gukemura amakimbirane? Ntabwo ari Leta ya Kongo. U Rwanda hamwe na ONU rushinja Leta ya Kongo guha indaro no gukorana n'umutwe wa FDLR urimo bamwe mu bawugize bashinjwa gukora jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Abajijwe kuri ibi, Judith Sumirwa yahakanye ko ingabo za Kongo zikorana na FDLR, ariko avuga ko igihugu cye cyakora ibikorwa byo gusenya uwo mutwe. Abajijwe uko intambara yarangira niba umutwe wa M23 udashyizwe mu biganiro, Suminwa yavuze ko mu kuganira n'u Rwanda igisubizo cyari cyoroshye cyakwizeza agahenge. Ati kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo na M23 igahagarikwa kwica abaturage ba Kongo. Ati kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo na M23 ihagarikwa kwicwa abaturage ba Kongo. Ahangaha rero ni ibyaranze igihe gishize aho Leta ya Kongo ikomeza itsimbarara kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 nk'uko bimaze iminsi bigaragara. Uyu mutwe wa M23 wakomeje kugenda usatira cyane, aho wagiye ufata imijyi itandukanye, wagiye ufata za Goma, Zaki, wafashe umujyi wa Goma, ufata Bukavu ndetse n'utundi duce dutandukanye, aho wakomeje ugenda usatira ndetse ushyiraho n'abayobozi batandukanye muri tuno duce twa Kongo. Ahangaha rero Minisitiri w'Intebe Suminwa niko akomeje nawe kugenda atsimbarara ashinja u Rwanda ko kugira ngo agahenge kaboneke hano muri Leta ya Kongo ari uko u Rwanda rwakura ingabo zarwo ziri muri Kongo. U Rwanda rwo rukomeza rugenda rutsimbarara ruhakana ko nta ngabo, u Rwanda narwo rukomeza rugenda ruhakana ko nta ngabo zarwo ziri muri Kongo, ahubwo u Rwanda rwafashe ingamba zo kurinda imbibi zarwo kugira ngo rukomeze kuba rwahashya FDLR yakoze jenoside mu mwaka w'1994 nk'uko bitangazwa. Ahangaha Suminwa akomeza agenda atsimbarara ko nta biganiro bashaka kuba bagirana n'umutwe wa M23. Iyi ni Future Line Update. Komeza udukurikire ugende ukomeza kumenya amakuru mashya. Murakoze, murakarama.